kamal ka nuer online tv ke jan gwasme ban roch ban jeling ka raj ban ling ke jan gwasme ngut kan kon raj ban ling de yete jano mi jiram jidit ke jan channel me de subscribe kami jiram jidit ba de je gorno jin de je nyak ba kanasin ko ken ka de charo de ja gorpin ke jan gwasme en leer ban ling cha tani nena kuäär CPA kan kuäär US Embassy shilodin te jeg long kamen chiro de lat re wish ka bentiu ka Läär kam South Sudan People Defense Force kɛnɛ SPLM IO chala di nono name Läär dan ban kulin ka jan gwaseme ngume chikana lat kie Läär mitedi kie message mitedi chikana jako re wish ka South Sudan ka kwaren konteniam human nasin kontre we bentiu ban Läär dan Läär do ka jen gwaseme ban jelinkel gore jen wo yende yen nywaka nasin ko ken ko ban Läär kon lat ko rodien be kon ka chwalin ka pes gwasan dial gor kon de kon kelen ka ja ban chuten en Läär me shalad no she kuäär ki executive director ter manyanga which Executive Director Termanyanga Dwajen Aja Ramadan and Kav Center ki Nate Kon Dear Kamal Rewika South Sudan ala CPA Dwobadan and de mal de jelat keje ki Dwobadan de mal de je Queen Pink keje chikana shala no shilode she je kamana shoda lat karamdan la kuäär Aja Ramashal ke Termanyanga Dwaj Ajala kuäär ki jala Executive Director re which ka South Sudan ka CPA ki Center Peace Advocacy gwasame shelala no en men chalat SPLM IO kɛnɛ South Sudan People Defense Force shelado yermala men chalat juwen mon ki international human right principle ki ngoten kon cha yanpinko de na de ga chingre mala telkor shitka dobe dan lat kamal ka je re wika South Sudan ka gwase dan kan shop kan ne ben kena se kontin let ka CPA ki Center Peace Advocacy nas kon la ro ki mala ki ga kweten kon lat ka rodien dobe dan na niam ka je Ramadan la en la kuäär ki director ki executive director Termanyanga which je Ramadan en te kalwang ko beriet be jalar ka mala chala do jen shilo de jek mandan shilo de Lääri whichen wini kashe dwerse de kwen nasen konti la SPLM IO kana nasen kontin la South Sudan People Defense Force nasen konti pin self ke ma yadit shakala dwer ko men shilo de la che chuang ke she magwa che jela de nono che la do men chala dwer kashe gwano der wo woniam de kuma South Sudan der gwitin rajemo ki men shilo de Lääri wike bentiu sharia de che jela de no gwasame ci US Embassy rewe ka South Sudan Ramadan la kuäär US Embassy rewe ka South Sudan chikaro chikanalat chikan dier long kamen shiro da lat rewe ka bentiu ka dobadan en de rekmi de kapchong ka je ka shol ken kuma South Sudan ko de kare ka mode kana kapchong ka chikan la do dobadan de kapchong je de kapchong ka do mala mital korki de kapchong karwaj she nasen kontre which baka unity state ke ka bentiu shega jogban o de yen sharba ko do badan yen mal yen non ka je re whichen wini ka cha kwa dang re we ka South Sudan selpa ke ma yadit kene Dr. ma chaten jurgon shega nyoko le ne tejban o de kamal de kene jabe re which ka South Sudan ka gwedien ka men chore la re we ka bentiu wini she kan la no ki Ramadan la US Embassy kuäär je larno de South Sudan de kan lar mo de kan lat gwa ka do mala mitela kor miten shanaz kon de la SPLM IO kɛnɛ SSPDF ki South Sudan People Defense Force kɛnɛ SPLM IO chaga jogono de yen men la yen de yen lat ka do mala ki ka do mo gwa telere de kor ki telere de rek mutokten chawraje me chajalat ka kwi karing tin kon lat ka rodien rewe ka bentiu ka Läär name ajen le dani yenga jen gwasame kan lerti ke roini ti chalat ki chalat nasen kontre wike bentiu ke nas konti la kwart ndere wike South Sudan name ajen le dani yenga jen gwasame gore jen wo jen biya nyoka nas kokien ramme jaram la executive director Termanyanga Dwaj ramdan la kuäär ke CPA Center Peace Advocacy ke nas kon la roki mala re wike South Sudan chikan kwet
chicken der chicken kwet SPLM IO ken so Sudan People Defense Force ko shi ka kor chicken tere wujin wini katana ko lat kamal rewi ka so Sudan ka do badan de mal de jenno ngaje chit ko tana ko real ka ko ba kwingwin ba jila rewi ka so Sudan ke kana so ko nan te ka long ka to chicken leer mo chicken top ko de nas de ken ko de ken pel ka de na ore mala ka do mo gwa ni jen na me jela dan yeli nga jen gwa seme mi jiram jidit ke jen channel me gore no jin bi jen wa nas ko ken ko gor kon leere de ka wore jam do badan non ka leere ka je o de nasen kontin tel milin kana ka tuprin ko ken de kan linga tung nuari ka o de leere de kan kula chu gwan kon gor kon ke de ko ten randial kon lat ko rodien bien ka link nuer online tv gore no jin bi jen wa ba ka nas ko ken biata kamal bye bye